Ubwongereza n'Ubufaransa nibyohereza ingabo muri frontline habe muri Kursk cyangwa se ahandi hose. Iyi ntambara yabigiyemo ibihugu byinshi, namwe mutagire mu bibare. Hari ibihugu bisanzwe birwana by'Uburusiya na Ukraine. Korea ruguru birazwi ko ifite ingabo hehe mu Burusiya. Iran birazwi ko yohereje zino drone za Shahed n'izi kamikazi n'abasirikare bazo. Birazwi ko Yemen imaze kohereza abacancuro hehe mu Burusiya. Bivuga ko hari abasirikare b'Ubushinwa bafasha muri telecommunication bari muri rwa rugamba. Kurundi ruhande OTAN nayo isanzwe ifasha Ukraine, turabizi. Iyo ntabwo turugiye gupartija ngo igihugu tuvuge ngo iki n'iki. Turavuga OTAN yose muri rusange. Noneho binarengaho bashyiremo ingabo zizwi z'ubwami bw'Abongereza n'Abafaransa. Ibihugu birenga hafi 9 ku 10 baba bigiye muri no ntambara. Niko tutahita intambara ya gatatu se kandi ihurije hamwe ibihugu byinshi. Nongeye kubifuriza ibihe byiza abakunzi ba Miran TV muherereye hose, mbifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose. Nkuko mubibona ko nyakira amashusho yanyu, ndi kumwe n'umunyamakuru ndetse akaba n'umusesenguzi Bayingana Semugeshi. Bayingana neza? Meze neza cyane. Urahora amahoro? Nshimye Imana. Ikaze nanone kuri Miran TV. Nishimiye kuba kuri Miran TV. Mbona no gusuhuza abakunzi ba Miran bakomeza kubana natwe umunsi ku munsi. Abakunzi bacu turabasuhuje aho muri hose, ndetse tunabashimira uburyo mukomeza kudushyigikira, yaba ibitekerezo, share ndetse na like mukomeza kuduha. Kugeza ubu ngubu rero ni amakuru ari kuvugwa hirya no hino ku isi, aho cyane cyane tugiye kwerekeza ku ntambara iri guhuza igihugu cya Ukraine n'Uburusiya. Bayingana iyi ntambara ikomeje kuvuza abantu cyangwa se kuvugisha abantu. Kugeza ubu ngubu ni intambara irimo irashyirwamo imbaraga cyane, ndetse yatangiye no kwitabirwamo cyangwa se no guparticipamo n'ibindi bihugu byinshi. Kugeza ubu ngubu rero igihari nyamukuru cyangwa se ingingo nyamukuru ihari nuko Uburusiya ari ikirere bwamaze gufunga. Icyo kirere wakitunyuramo ni ikihe se, kubera iki? Reka mushimire cyane Fabrice kongera kunyakira kuri platform yanyu ya Miran TV. Nako nsuza abakunzi ba Miran birumvikana. Iki kirere ni ikirere ni oblast, buriya icyo twe twita intara mu Burusiya na bira bihugu bya Scandinavia, biri muri kara gace Uburusiya buherereyemo babyita oblast. Ubwo bifate nk'intara zine wacu. Biri muri oblast yitwa Astrakhan, ariko by'umwihariko ni mu mujyi bita Kapustin Yar. Uyu mujyi kuva mu bihe by'Abasoviet kugeza n'uyu munsi wavuga ko ari launcher site. Ni wo mujyi Uburusiya bugeragerezamo cyangwa se buhagurukirizamo ibisasu habi bigiye kugeragezwa cyangwa se bigiye kuraswa. Ariko wenda kuraswaho si kenshi, ahubwo ni umujyi igiheruka kuzamurirwa hariya muri uriya mujyi wa Kapustin muri oblast ya Astrakhan. Ikino gisasu cya Oreshnik cyarashwe muri Ukraine mu mujyi wa Dnipro. Iki kirere rero cyafunzwe cy'iyi oblast gifungwa kubw'impamvu zitasobanuriwe, ariko isesengura makuru riragaragaza iki kuri iyi ngingo. Bamwe mu basesengura makuru ku mugabane w'Uburayi baravuga ko Uburusiya bushaka kuba bufite ikintu buri gutegurira karagace byatumye bakoma ikirere cyose. No kuvuga ngo iyo byiswe ngo bafunze ikirere, ikintu kiba cyemereye kubatambuka ni nk'inyoni zitamba, nazo zishobora kuba zitahaje. Reka wenda tuvuge ko ari inyoni zo zahatambuka kuko ni ibiremwa bisanzwe binakoresha ikirere. Ariko none bivuze ngo ikirere cyafunzwe, bivuze ko nta radari nimwe habe radari za gisivile cyangwa se za gisirikare, habe iz'Abarusiya cyangwa se iz'abandi bantu zagenzura kiriya gice. Kara gace karakomwe kugira ngo abo bitareba nibaze kumenya amakuru biri kuhabera. Rero bigakekwa ko Uburusiya bwaba burimo burategura imirimo y'amamashini bayavugurura, bareba ko yiteguye kuba yarasa kuko intambara mu Burayi mu by'ukuri isa nkaho iri kugenda itera intambwe iganisha ku kuba intambara ya gatatu y'isi. Rero kuba kiriya gice cyo muri uriya mujyi wa Kapustin cyakomwe cyangwa se cyafunzwe, biri gukekwa ko harimo imyiteguro ihambaye kuri ziriya site launcher site z'Abarusiya ziri muri kara gace. Urebye Fabrice, niyo ngingo nabonye abasesenguzi benshi bahurizaho. Bayingana ni ingingo zigiye zitandukanye ku makuru ari kuvuga cyane cyane muri iriya ntambara. Kugeza ubu ngubu igihugu cy'Uburusiya kirimo kirarasa cyangwa se kirategura intambara itoroshye muri kara gace ka Kursk. Ni agace kugeza ubu ngubu kigaruriwe n'igihugu cya Ukraine, navuga ko kirimo kiragenzura. Kuki noneho kugeza ubu ngubu Uburusiya burimo buragashyiramo imbaraga cyane ngo burebe ko bwakegezaho izo ngabo? Kursk irakenewe cyane mu rugamba. Uretse ko wenda Kursk ikenewe kubw'impamvu ebyiri ndi busobanure. Reka impamvu ya mbere mbanze nyihuze n'ibiganiro
biri kuba by'umwihariko ndavuga ko biri kuba nubwo bitaratangira mu ruhame ngo bigaragara, ariko buriya ikintu cyamaze kwemerezwa mu bitekerezo buriya kiba kiri kuba. Uwatorewe kuba perezida 47 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanabaye perezida 45 wa Amerika ni umurepublicain Donald J. Trump. Azinjira muri ofisi mu kwezi kwa mbere tariki 20. Ibi ngibi rero byahise biba ikimenyetso navuga cyangwa se natangaza ko ari ikintu cyiza cyo guheraho Fabrice cyongera gukangura intekerezo cyangwa se cyongera kwereka isi ko ibihe by'intambara bishobora kuba biri kurangira. Bamwe mu badukurikiye bashobora kwibaza batese ubundi Amerika ko ubutegetsi bwahindura ubundi bivuze ko intambara zihagaze mu isi. Yego, kubera ko Amerika niwo muterankunga w'intambara hafi ya zose tubona mu isi. Bivuze ko ukuboko kwa Amerika iyo kuvuyemo ndetse n'ijambo bafite mu bihugu iyo rihagaze, akenshi ku kigero cya 90% amakimbirane n'intambara zibera mu isi zahagarara. Amerika itabigize mu ruhare. Ariko kugeza ubu ngubu bivugwa ko Amerika iramutse ikuye akaboko muri iyi ntambara biriya bihugu by'Iburayi biri kuvuga birishoboye twe twakomeza. Turaza kubikomozaho nabyo. Icyo ndi kuvuga kuri ino ngingo, impamvu Kursk ikenewe cyane, nari mbanje kujya kuri kote y'ibiganiro. Trump nafata ubutegetsi tariki 20 z'ukwa mbere, none hazabaye umukuru w'igihugu cy'uko umwanzuro wose yafata wakurikizwa. Ubu nubwo ari perezida wa Amerika, ariko ni Biden ukiyoboye. Bivuze ko iyi Kursk igihe cy'ibiganiro nikigera ikigenzurwa na Ukraine, bishobora kubangamira Uburusiya ku ruhande mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Kubera iki? Kubera ko iyo ugiye mu nzira y'ibiganiro, uwo muhanganye cyangwa se uwo muri kumwe asa nkaho nawe afite icyo ahagarariraho, asa nkaho afite icyo avugiraho, bikwaka umwanya. Ntago nyine ubona icyo uvugiraho, ubwo nawe agira uruhare mu myanzuro ishobora gufatirwa. Nawe afite ijambo ari bukire ku meza kandi rikumvikana, kuko nawe afite igice cy'ubutaka bwawe agenzura. Ukraine rero ikeneye Kursk kugira ngo igihe cy'ibigano nikigera izabone icyo ishobora kuvugiraho. Uburusiya bukeneye Kursk kugira ngo igihe cy'ibigano nikigera buziharira ijambo ku meza y'ibyemezo, ku meza afatirwa y'ibyemezo. Wenda aho no mu buryo bw'ibiganiro, none mu buryo bw'igisirikare, kuba Ukraine iri mu Burusiya ubwabyo bifatwa nk'igisebo. Byabaye igisebo. Uburusiya rero bukeneye kwirukana Ukraine muri Kursk kugira ngo bisubize bongeye bari gaininga cya cyubahiro cyabo. Iyi kandi nayo kuba ku Burusiya ari igisebo, icyitwa igisebo ku Burusiya bari intsinzi n'ubutwari kuri Ukraine. Kuba Ukraine nayo yatinda muri Kursk ni intsinzi n'imbaraga bafite bari kuhakura. So urumva izo mpamvu zombi ziratuma hari habaho kubyiganira cyane muri iriya Kursk. Ngira ngo nabonye ko Uburusiya bwazanye zino ndege zabo kabariwe, Sukhoi 34 bomba, aircraft bomba. Izi ni indege zihambaye, zifite ikiragano cya 5, nizo ndege zigezweho kuri ubu. Indege zifite ikiragano cya 5 na Sukhoi y'Abarusiya harimo 34 na 57 ndetse na F-16 na F-35 na 36 deal zavugurwa n'abanya-Israel. Na n'indege bita Mirage z'Abafaransa nazo n'izikiragano cya 5, indege bita Kan z'Abanya-Turukiya nazo n'ikiragano cya 5, n'amoko menshi y'indege n'iz'Abashinwa nyinshi rwose ziri mu kiragano cya 5. So kuba rero ufashe indege nk'iyo mu kiragano cya 5, ibi nafite ubushobozi bwo gutwara intwaro kirimbuzi. Izi ndege zose z'ikiragano cya 5 zifite ubushobozi bwo kuba zatwara arme nucléaire, ukajya kuzirwanisha muri Kursk imbere ku butaka bwawe. Bivuze ko Uburusiya nibujya burasa muri Kursk buraba buri kwisenya, ariko bwisenye bushaka kugarura icyubahiro cyabwo. Burisenya ariko bunasenya ibirindiro Occident yubatse muri Kursk. Urebye niyo mpamvu Kursk ishobora kuba igiye kuba isibaniro y'urugamba. Fabrice, ni isibaniro y'urugamba ndetse n'intambara ikomeje guteza saga, niko nabyita, ku mpande zombi. Kugeza ubu ngubu mu biganiro bishize abagiye badukurikira twababwiye ko Uburayi burimo buraha intwaro Ukraine, ndetse none izo ntwaro bukaba bwarayemereye ko Ukraine yashobora kurasamo imbere mu Burusiya. Kugeza ubu ngubu noneho Ubwongereza n'Ubufaransa nabwo bwatangaje ko noneho bushaka no kohereza, uretse intwaro noneho bushaka no gushyira ingabo kuri frontline bukajya muri urwo rugamba. Ibi byo birerekeza iyi ntambara. Iyi ntambara nta buri mpinduka zose zikozwe mu gisirikare cyangwa se mu ntambara, Fabrice, ujye utekereza ko bije kugira aho bikura intambara nyine biyigeza ahandi. Niba twari dusanzwe tuzi ko wenda Ukraine iri ku kigero runaka idafite abasirikare b'Abongereza, barahari babafasha za operation, bafasha kugenzura amasatelite n'amaradari n'ibindi, ariko n'abasirikare bafite bajya ku rugamba. N'abahari ntago barwana bisanzuye, barwana bihishe, kugira ngo niba nafatwa nibize kumenyekana ko Ubwongereza bwohereje mu cyo nakita bucora ingabo zabo mu rugamba muri Ukraine. Ariko kuri ubu ngubu noneho bagiyeyo
byemewe n'amategeko byanazamura spirit by'abaho umurava, bikaba binazwi na performance ikiyongera. So Ubufaransa n'Ubwongereza nifata uno mwanzuro, ngiye mbona ko atari umwanzuro mwiza wo kohereza ingabo zabo imbere muri Ukraine. Biraza kuza kwita bitanga indi image cyangwa se biraza kwita bifata intambara yicurika. Kubera iki? Irahindura ikibuga, iraza guhindura ikibuga, ikibuga kiribuze kwicurika. Kubera ko iyi ntambara none muri Ukraine nago turaba tukibara hagati y'Uburusiya na Ukraine, turajya tunavuga ko harimo Ubwongereza n'Ubufaransa na Korea y'Amajyaruguru na Iran n'Ubushinwa na Yemen. Ibihugu byose mvuze bifite abasirikare muri iriya ntambara. Niyo mpamvu iyo tuvuze nk'iyi ntambara ishobora kubyara ya gatatu, abantu bakumve ko ari ugukabiriza cyane. No, si ugukabiriza kuko ikigaragara cyo nuko ino ntambara igiye kubyara ya gatatu. Ishobora reka mbikuremo. Ubwongereza n'Ubufaransa nibyo hereza ingabo muri frontline, habe muri Kursk cyangwa se ahandi hose. Iyi ntambara yabigiyemo ibihugu byinshi, namwe mutagire mu bibare. Hari ibihugu bisanzwe birwana by'Uburusiya na Ukraine. Korea ruguru birazwi ko ifite ingabo hehe mu Burusiya. Iran birazwi ko yohereje zino drone za Shahed n'izi kamikazi n'abasirikare bazo. Birazwi ko Yemen imaze kohereza abacancuro hehe mu Burusiya. Bivuga ko hari abasirikare b'Ubushinwa bafasha muri telecommunication bari muri rwa rugamba. Ku rundi ruhande OTAN nayo isanzwe ifasha Ukraine, turabizi. Iyo ntabwo tubugiye gupartija ngo igihugu tuvuge ngo iki n'iki. Turavuga OTAN yose muri rusange. Noneho binarengaho bashyiremo ingabo zizwi z'ubwami bw'Abongereza n'Abafaransa. Ibihugu birenga hafi 9 ku 10 baba bigiye muri no ntambara. Niko tutahita intambara gatatu se kandi ihurije hamwe ibihugu byinshi. Kandi bikomeye, kandi binakomeye. Ikindi umenye ko abacancuro b'aba Wagner barwanirira Uburusiya harimo abaturuka ku mugabane wa Afurika mu bihugu nka Chad, Senegal, Mali, Benin, Burkina Faso. Byaravuzwe abitwa Black Wagner. Urumva ibihugu bya Afurika biri guparticipa muri iriya ntambara. Aziri guparticipa, Uburayi burimo, Amerika irimo. Atari intambara y'isi ni hehe. Kugeza ubu yihaye pourcentage ya kangahe? Pourcentage reka nyihe nka 40%. Ko iri gututumba. Iri gututumba reka nyihe 40%. 40 ariko izemezwa neza nitumara kubona Ubwongereza n'Ubufaransa biteye intambwe na kiti idasubira inyuma kohereza ingabo zabo imbere mu rugamba. Bayingana, kugeza ubu ngubu Putin yarafite doctrine cyangwa se amahame avuga ko Ukraine niramuka irashe mu kubutaka bw'Uburusiya bizafatwa nk'ari icyo gihugu cyane bite n'intwaro yakoresheje yahawe n'igihugu runaka. Kugeza ubu ngubu aho kunono yararashe biraba, noneho kugeza ubu ngubu n'ingabo zishaka kuza ku rugamba, uretse no kurasa noneho n'ingabo zishaka kuza ku rugamba. Putin ni umugabo tugiye kubona uri buhindukiza intwaro akazivana muri Ukraine akazirebesha ku yindi migabane cyangwa se ku bindi bihugu birimo birahangana cyangwa biraparticipa muri uru rugamba. Sintekereza ko icyo gihe cyaba kigeze by'aka kanya, ariko ni Putin turi buze kubona ashobora kurasa ibikorwa by'ibi bihugu biri muri Ukraine. Kuko ibihugu byose twavuze bifite ibigo, bifite za ambasade, bifite whatever, bifite ibintu byinshi bibarizwa muri Ukraine. Ashobora kutata yihutira kwinjira mu ntambara ngarase ko icyo gihugu agistriking, ariko none akabikora muri move cyangwa se mu murongo wuko yatatera intambwe noneho idasubira inyuma. Nimvuga intambwe idasubira inyuma byumve. Ashobora kudatera intambwe idasubira inyuma ishobora kwita isoza byose. Biravugwa ko Putin ashobora kuba cyangwa se Biden wa Amerika ashobora kuba yaha Ukraine intwaro kirimbuzi. Iyi ntambara nizamo intwaro kirimbuzi biraba bisobanuye iki? Hano ho biraza kwita bihindura isura. Kankoresha terme biraza kuza kubyara ibindi. Kubera ko arme nucléaire ubundi zubatswe ari arme dissuasion. Zuko igihugu kizitunze kitagomba kuvogerwa. Ariko none niba zigiye kuzanwa mu rugamba, niba zishaka kwifashishwa ngo zitangire zirashishwe, isi yabigiye kongera gusogongera kugikana kirimbuzi. Kuko isi byabayeho Hiroshima na Nagasaki ne gatanu hararashwe mu kwezi kwa 9 niba atari kwa 8 niba mbyibuka neza, hararashwe. None sura bitekereza gute byonge bikaba nyuma y'imyaka iri gusatira kwa 80 79? Byaba ari cyane riguye ku isi cyane. So sinishime rero ko Amerika afata uyu mwanzuro ngo Ukraine bino bikoresho kirimbuzi, cyane ko n'Uburusiya wigeze kuyobora Uburusiya witwa Dmitry Medvedev yamaze kubyemeza akavuga ko niba ha Ukraine arme nucléaire bisobanuye ko barabatanyije urugamba rw'intwaro kirimbuzi. Bano bagabo n'abantu baba bari serious ku magambo n'ibyemezo byabo. Bivuze ko Uburusiya ngo dushobora kutatubona bwatangiye kwegereza hafi. Tunabihuze no kuba cya kirere cyo muri Astrakhan ya oblast ya Astrakhan by'umwihariko mu mujyi wa Kapustin cyafunzwe. Ntabwo turamenya ibiri gutegurirwayo. Basaba ari gukora maintenance yabira bisasu birasa kirimbuzi. Ni byinshi biri gukorwa
kuri ubu bigaragaza ko iyi ntambara ishobora kuba igiye kwambara indi shusho. Kugeza ubu ngubu ni byinshi nk'uko abikomojeho birimo biravugwa, ndetse n'intambara irimo iraparticipamo cyangwa se irimo irarwanwa n'ibihugu byinshi bishobora no kubyara intambara y'isi ya gatatu. Nk'uko yabikomojeho yavuze ko intambara y'isi ya gatatu igeze kuri 40% bishobora no kuzamuka umunsi ku munsi cyangwa bikaba byamanuka. Kugeza ubu ngubu iyi ntambara isa nkaho yasutswemo peteroli na Biden, reka mbivuge gutyo, wenda twagiye tubikomozaho kubamvisha ibiganiro byashize. Biden yahaye go ahead Ukraine yo gukoresha ziriya ntwaro za Takamas, ziriya missile, n'abandi bagenda bashyiramo, ariko Biden tuvuga asigaje amezi 2 ku butegetsi muri White House. Ni muri update zishize byavuzwe ko Biden ashobora no gukurwa ku ntebe mbere y'uko aya mezi 2 ashira, bitewe n'ubukana y'intambara arimo cyangwa se n'ibyemezo ari gufata kuri uru rugamba. Urabona Trump ashobora gucururutsa runo rugamba rugasubirana uko twabyitegaga cyari rukagera ku iherezo. Trump ya ability arayifite, ndetse sinanyenye niyibona n'abadukurikiye ndabizi ko bamwe mu bakunzi ba Milan barabizi ko Trump afite ubushobozi. Ntabwo Trump ari umuntu w'umunyenambara, umucuruzi, kandi iyo umucuruzi ugomba kuba umunyepolitike, ugomba kuba nyine umunyamacenga, ugomba kuba umudiplomate kugira ngo ubashe gucuruza neza. Trump rero wikeneye gukora ubucuruzi, uri kumwe na Elon Musk umuherwe wa mbere mu isi, wamufashije amaze no kumuha ikigo cyitwa Doge, ni department ijyanye na efficiency muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyine ijyanye no kumenya ngo ese ni ukuvuga ngo yamushinze ministeri ishobora kugenzura izindi ministeri. Ikigo cya Doge kizakigenzura imikoreshereze efficiency, nyine imikoreshereze n'imigenekere n'ibiki byose by'izindi ministeri. Elon Musk umucuruzi utifuza ko isoko rye ryahungabana, Trump nawe umucuruzi, bombi nabaherwe bafite mindset z'ubucuruzi, nibarwemeza mirimo, nago bakeneye intambara. Ni nacyo duheraho tubona ko byange bikunde isi noneho yabigiye guhumeka, niramuka icitse gato abademokrati tukabona abarepublika mu gihe cy'imyaka 4, isi ribuze guhumeka muri iyi myaka 4. Isi ribuze guhumeka muri iyi myaka 4. Reka twitege update zose tuzazibagezaho ari urugamba rugeze, ndetse wifuza n'andi makuru cyangwa se n'andi twakurebera, nizeye ko bayingana hari cyane mari n'abandi bazajya baboneka bagiye batandukanye bayingana. Ndagushimiye. Kamushimire cyane Fabrice. Turashimira abakunzi ba Milan TV, ubundi amahoro n'imigisha bijye bibahoraho bibasesekareho. Ibiganiro byo byacu nakagaruka nkuko bisanzwe, tubasaba gukora share, like ndetse na subscribe muri benshi kugira ngo mukomeze mudutere inkunga ndetse munadushyigikire. Ibiganiro byacu byo nagahoraho. Ciao ciao. Blessings.